Shubor nakaslem jong unongsan hima. Gertong na po kaseng United Democratic Party uban airing haganiki election MDC, siya po ka Khasi Hills Autonomous District Council na po ka 19 Jayau Maupram Constituency, ulaong ba ula syakri ya kari bat kajait benrio ling ba kajingdon hakaseng Khasi Students Union, lagom ba khat pras nam AA, bat da kajing trang bat kamensiam ka ba udan haganiki kenti ka ba menta, usngode ban ai sa kajing syakri syaki pat ba ling ba ka kamsan hima sima. Kumban syukdo hang ni uba Augusta Jerwa ubade u General Secretary Barim kaseng Khasi Students Union bat ulaya khun nikong yaki election MDC haus nam arajar khat khandai na kaseng Congress persya uba polling do hak ba uklemla satya ban poi syaka thong jong kajing job uba Augusta ulaong baka thong bat kanong rem ka ba udan kalong ba un yada ban pene pensa bat ban kentiu ya kari bat kajat benriu bat hakajing syakri jong u ya kam kum u General Secretary ka Khasi Students Union lakum ba khat prasnam menta udan saya kemensiam kajing terang ban ai kajing syakri syaki pat ba lingba ka kam san hima sima ulapan pau bawat lah kasian ke baningkong ba ulaya khon ke election MDC ha usnam arja khat khandai na kaseng Congress uklemla satya ban poi syaka thong jong kajing job bat ba ulawan ha kedan ke baar uba Augusta ulaong ba ukermens kampat ba ka ka kenti ke ba menta haringkat kajing eight ba kajing shanya jong ki pat ba jong ka constituency ukermens kamba unla ban poi syaka thong jong kajing job habakali ke kajing sngo ke ba udan bahagi election MDC ha usnam arja khat khandai ulayeng persya ya uba polling do hendrai hakani ke kenti ke ba menta pat uladon ha kaju kasam uba Augusta ulaong baka nongrem ke ba udan kalong bet banya khon ya ke election na ki seng riulom bat hakati ke por ba ularai banya khon ningkong ya ke election ru ula persyang ban pan tiket na ki seng riulom hendrai uklam yo satya ya ka tiket na ki artali ki seng riulom ke ba penlong no pat ya u ba unya khon ya ke election na ka seng Congress bat ulapan pau ya ka jing smokman bandon ha ka seng UDP ke balong ka seng riulom ke ba he ha po ka jela haringkat ke jing don lang bat uba polling do da ka jing kerman ban yo ya trei lang ringkat ban poi sya ka thong habakali ha to ka seng UDP kala ban job khambun ha ka ni ke election MDC bat ban yo sendon ban thau ya ka executive committee ha po ka KHADC uba Augusta ulaong bahagajing sakhi ki isi ki bala letno hapo kajing alam jong ka UDP la sakhi bakila dan shibun tali ki mat ki bala ban weng bat ban pen khlan ru ya ki an ki bala wanra kajing ya da ya ka jat ben riu habakali pat kumu ukertong uba ki pat ba ka constituency ka don kam bat ukertong uba kham khlan ba hakani kajing ya khon ya ki election uba Augusta ulaong bahagajing ya khon hi omla ban kensting ya no ru namar hagajing le hi undon bet uba job bat uba rem ru kumno pi sngo hakajing persang biang rajong pi haka kasin ka baar wala phikam job hakasin ka beningkong lisibun ke beningkong sun ai go iblay hakan ke benta ka ba yo ya ko ni kren pi dan kaliang jongai masko ka ai go iblay ba manyo benchip benta biang hakan ke sin ka baar ya ko benchip benta ni ga jing kunya ke election MDC syarikat hasil atau district council sudah marjah usan dia ingu ba blay ba ayang ni kamet ke pat ke syarikat lain membuat pihak barngayo bensim gini ke bentang hasil ba ka thong ba kanong rim ka bang don kalong ban yadang mat penek sa mat ketiu ya dari ba ka pentiu te kata hi ke kanong rim ka ba adon ni kebenta ke kongsan bat ke kongsan dulu kalong ba ngatrang ba ang dulu pansyakri ya gabi ba cek ngreu ling ba ka diskonsi kita gidi di nongrem bat ketong ba cek ang ke jonga walang la syakri ka prasnem hapo ka Khasi Students Union ngang dulu ya gaban yang sagawe pat kebenta pansyakri ya gabi ba cek ngreu hakasan hima sima Kuntang ladon hakan ke benta, mentang ansim mentang naka parti UDP, tinggi kermen ba, kumba kipat ba, jama 19 Jayau Constituency, kila ai ke jingshania, wadla ngarem hasil ke beningkong, ngawan baal, ngarem ru tang ke bah news pa but, tengah kermen mentang, naga jing naga jingshania. Jong kipat ba jong ka 19 Jayau Constituency kinabiang ka jing job padon borong menta ka kenti ya ka ke ba ila ai ke jing shania yang how to snam arja ka kanda pangakirmen
hak anong rim ke bos scam menyadai ke di bekerja menteri menyo ke jing job hak ani kerja kon ke pemerintah ti mbak ngi iba kasin ka beningkong ka pia kun ya ka election MDC ngi iba pi yang persya i ba polling do ma ti hat ko pol pidana ka seng kongres ti mendapat ngi iba pidan lang ha ka jo ka seng ti ke ai thai ka ba menta pi ngau ba pidan lang ba ha ka jo ka seng ba u ba iba polling do so when I could play iba polling do iwe na ginong elam barem jongi apa ka KSU ngalang day tong ginong hot ginong kam hat kapot hot house nem balalet araja khatandai ngai le pasai ten re kanong rim kaba ni don bat kum ka yeng asem yi ni day na regional party ngala pasyang banyo ia ka tiket na regional party how to snam araja khatandai ngalapan ngam simyo naki atli ki regional party tinga sapoi pat sa kongres ya kaban ikhon how to snam Henry hadin jongga result balami pangawan baat bai bakpol la job tinga sngomo pat kaliang jing bakpol bat hinong elam ginong kesyan bat kibriu na po kajia constituency wan banyak kendu ya kaban weringa pandon hapo regional party Bat habang adan pat hangne po UDP nga movement Shibun namar ba ni kum kayeng kasem hilu ide na regional party pat kamtam kum kayeng kasem ide movement bandan hapo UDP kabolong regional party ke bahe hapo state bangis ngokurmen ba hakajiye don dekat lang bi bapol pat ikirmen ba kajiye trail lengkap bat i kum UMLE na po 18 West constituency bat kumju UMDC nangin na po kajia constituency ba hadu menta inyo banya trailang ringkat bat i bagin poi siya katong daga jingjob bangin kirmen ba daga jing i kajing isne jong play ba daga jing kasyan jong ipat ba in poi siya katong ti ba pi thai ba ka seng UDP kan yo ya kan major seat ha kan election bat banyo banyalam ya ka isi ka batumai kumbang i pet hagini ki Senam ki balalen halba ke isi ke balailam daga UDP Shibun ba ki isu ki balayo ya ban berklan ya ka ba wanra ki an ki baklan panyada ya gari bagajak mentrio ngai hapo ka jingelam jo iba inwell ibalalen no nang slapote bat kumjuru iba titos welkan ngai ka jingelam ke isi jongi Shibun ba ki an but ki baro kiba kilayalam ki isi hagitu ki sausnem kalong ki ba madra ki jingkala ki babun ha kani ki isi ki balere chong ka council ki balailam du daga UDP ringkat ba kiwe pa tengi ba ha kani kinti momentaru nginya da kata ka ju ka thong ya ki ba kanongrim jong ka UDP ka don ban yada penne pensap ban kentiu ya ka ri ba ka chai bangi kermen ba nyinyo ban form ya isi hagani ka kenti ka bomenta bat kum ka party ninjok Shibun kisit ba nyinyo ru ya ban sensya ya kani ka isi ka bomenta usne tilada ka seng UDP ba ka habane trilang bat kiwe pat ki seng ki ai try ki seng ki ba ka UDP ka ko bane trilang hapo ka ki HDC hot ya bomenta hi nginom la panong namar ba ay ba ka campaign ganyan ka election ganyan at hadu pandala mana ka result kay hangtangin sa susu manu ba khamjok bun manu buan maam na ki party bojok kay hangtangin sala ya ka bangin ya keren ya kata kebetul di Bandung ila banyak hal yang isi utama tingi iba haka sarkar ma MDA 2.0 ni iba ke NPP ke UDP ke HSPDP ke BJP ke trilang hapo ka jo ka shatri dia try hapo ka MDC hapo ka ke HDC phila try banya trilang bat ke NPP dani bat ka kongres bat ke UDP ka jing sensyar hapo ka diskonsel kala ya pher bat ka state PE hakani ka sarkar MDA kidon ki sarkar senrop nadu ke NPP, ke UDP, ke HSBDP, ke BJP bagi kibai.
Dendrai lada pipet pat haga isi wa mentah hadu mentah. Pipet pat ba ni kum ke UDP ni dan ka oposisi. Tekale pher naka sarkar jela pat kumta haga district council kale pher. Kumba mene ina bi karai handu demi ke result. Ya mentah kan di campaign ini kermen ro ba ke baru abang isenchar daga JS tu jengul lang baru penklan penne pensa ya ka bor ke ba ai bor ini dan baka 6 schedule apa sponsor ang ni na po ka Jaya Maupram constituency kila dan sanut ki kertang ki bani kon ya ka election MDC ki ai try kita ki kertang ki ba u ai try tau kertang u ba ki pai ba ki dan kam na po ka ni ka constituency but u ai u opponent jong pi la pi ya kon ya ha ka ni election ka jingele i ni hab enchim barbaro ki bay kun kilong ki ba nyenna ba kisting yeno inu amar ba ka jingele i don bo jok don madam de nakaliang jongi nilai pen kre ba bat nilai ya yeng ru nakaliang jongi nilai ya yeng na du snam arajar pulai nilai continue ka ya yeng na du snam arajar sa bat hadu mentau snam arajar san de nyimshim kisting yeno de nyekun ya gabangin poi sa kathong jong jingjong but kum gajele hi ngin habanyele ya baro ki candidate ni ko ka 19 jia constituency claim the instinct yanu inu andai kata gajele kan long ba kum ka party but kum ka nongren ka bangiye ngin haban poi sa kathong banyo ya jingjong kum we u nong yalam na ni ta u khot jong ka khasi students union ma ki pot blalet ki ai try ba menta phia khon hapo ka ni ka sign parthai pidan ka ni ka sign parthai ban khon election ki ai try kita ki mat ki ba phi bo la da phi job komu MDC jong ka ni ka constituency ban ra hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council hi kum ba ong ne ka nongren ka ba nga ngadon na du ko por bangadon pa issue ba hadu ta abangadon pa rasani masima ta kalong banyada ban penne pensa ban ketiu ya dari ko chan rio kaba kongsan kalong kabangi habanyada penne pensa kalong khando ko sham ka sinchar kharar ko khoi ka riti ko dustur ka khai ko pateng ka yo ko kot bat kiwe kita gidi ko kongsan hagaba ngihap ban penklan ban penskem ya kabor ke belai ini tak constitution joko di India yang bakal 6 schedule berkata kade hukum sandu kanong rem kabang asim manish menta akan sponsor nakaliang jongai di Agosto jerwa ubanya asim menta akan election MDC muslim aja usan nak tepat naki paipa adu ki rangba ki longbe kod samla shandra patente ba ewe repi ba pinai ke jikashan enga hagani ke kenti ke bamenta ke bangan shim ya gani senjam ke baar wanya khoni gani election MDC pada ke jingerap ke jikashan jo ki ringkat ki jingduai oblei don ringkat bangan yo ya ke jingjau hagani ke kenti bamenta bless you